L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol tellet l-ewwel simpożju brabta mal-ġejjieni tal-futbol Malti u d-dinja tal-isports elettroniku. Is-simpożju ġie indirizzat mill-ġurnalista Sky Sports u espert tas-suq ta' trasferimenti tal-futbol Gianluca Di Marzio li għandu aktar minn 1 miljun segwaċi fuq Twitter. Huwa tkellem dwar kif il-midja soċjali għamlet informazzjoni aktar aċċessibbli għal ġurnalisti u l-qarrejja. Madankollu, stqar li din ġabet magħha sfidi ġodda bħal huma l-aħbarijiet folots li hija wkoll realtà fid-dinja tal-futbol. È un problema perché oggi nei social media ci sono tante fake news, tante persone che pensano di essere insiders e di essere meglio dei giornalisti, di sapere più notizie dei giornalisti e quindi molti fan, molti tifosi credono più agli insider che non ai giornalisti, quindi non è facile riuscire a far capire alla gente, al pubblico che noi facciamo tante verifiche prima di arrivare alla verità. Huwa qal li din kienet l-ewwel darba leħ f'Malta iżda stqar li huwa ċar li l-pajjiż qed jgħix realtà moderna. Qal li n-nies qed tħares lejn Malta bħala pajjiż li għandhom jiskopru. Matul dan is-simpożju tkellimna wkoll ma' Kurt Fenech, żagħżugħ Malti li ilu għal dawn l-aħħar 3 snin jispeċjalizza fl-isports elettroniku, tant li sar l-impjieg ewlieni tiegħu. Is-sena li għaddiet Fenech ħassem fil-World Cup li tagħtu pjattaforma biex ikompli jimraħ f'dan ix-xogħol. Huwa kellu kliem pożittiv dwar it-tnedija tal-viżjoni ta' Malta għall-industrija tal-video games u l-esports. Xin smajt l-aħbar huwa notizja ħafna importanti għalina l-esports mhux biss huwa l-preżent manka l-futur u l-fatt li Malta tkun pass importanti għall-esports hija kemm xejn tajba lija. Il-Viċi President tal-MFA, Matthew Paris, qal li l-MFA qed tipprova tqarreb il-futbol tradizzjonali mal-isports elettroniku. L-MFA qed tħares lejn din bħala opportunità li hemm ħafna nies li ma jsegwux il-futbol b'mod tradizzjonali iżda jħarsu lejn u jsegwu dak li huwa esports. Is-simpożju kien indirizzat mis-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri li stqar li Malta qed tirrikonoxxi dawn l-opportunitajiet biex televa l-lob diġitali bħala settur ġdid għall-ekonomija Maltija. U meta l-ispekulazzjonijiet dwar il-kox ta' Juventus li jmiss jinsabu fl-aqwa tagħhom, ma stajniex ma nsaqsux lil Di Marzio min jaħseb li se jkun il-coach il-ġdid. Però ripeto quello che ho detto in questi giorni, penso che l'allenatore della Juventus possa arrivare dall'Inghilterra, da Londra e quindi penso possa essere Sarri, l'allenatore del Chelsea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.